Svaki novi roman je jedna nova priča, nova dimenzija i način izgradnje koji pisac već posjeduje, istakao je tokom analize svog novog romana Put znaš književnik Mehmet Đedović. Roman koji mislim da se čita bez nekog posebnog opterećenja, ali kako se uvode likovi, kako se stvari zakomplikuju, kako to uvijek i biva, dobija jednu po jednu dimenziju, jednu po jednu stepenicu, jednu po jednu priča i o ljudima, i o sreći, i o potrazi, i o traženju sebe u sebi i svemu onome što ti se može desiti na putu ili svemu onome što ti se može desiti kad nisi na putu. Suštinski, kad pogledate, svaki dobar i kvalitetan tekst i jest na neki način mješavina žanrova, jer ako se držimo samo jedne, naročito danas, kad je puno priča ispričano i kad ono što pričate treba da bude i originalno i temeljno i svoje i da bude zaokruženo kao radnja. Književnik Zejčir Hasić za roman Put znaš kaže da se čita u dahu. Neizostavno mu se vraćamo kad želimo pročitati nešto zanimljivo. Istovremeno je to i mješavina žanrova, da ne kažemo posve drugačija krimi priča, dodao je. Zanimljivo se toliko dakle što je to aktuelan i angažovan roman koji govori o sudbini naših ljudi u potrazi za srećom širom svijeta, gdje doživljavaju ljubavi, gdje budu opljačkani, neki budu i ubijeni, a u njima se dakle je prisutna izuzetna vrsta čežnje i nostalgije da se vrate onama odakle su krenuli, dakle da se vrate sebi. A žanrovski to je mješavina ljubavnog, kriminalističkog, socijalnog romana, pa rekao bi psihološkog, jer pisac Mehmet Đedović se bavi nutrinom svojih likova, a obično pušta da u razgovorima se sazna ko su i šta su, dakle on se kao autor ne stavlja u poziciju onoga koji sve zna i daje gotove informacije. To je dakle jedan dinamičan roman pun razgovora, pun dijaloga. Čitanje romana Put znaš svojevrsna je čitalačka avantura duha, jer ništa ne čini čitanje avanturom koliko zanimljiva i do posljednjeg detalja vješto vođena radnja romana, navodi Hasić. Mehmet Đedović je dvostruki dobitnik godišnje nagrade Društva pisaca Bosne i Hercegovine, prozaista čije priče i romani osvajaju brojne nagrade.